nti nyinse mu de wu fa mu ne awo mu wonam na wusu na obaihye wachi kura o say Black Stars yedam ase moya ade na emom say 7 matches afi no mabo 3 ana 10 na o mabo 3 ana me ba cho mo correct me aha 10 ya bo 3 aka 7 okay ti Monday ya bo ana esaka 6 yebe wini yebe qualify o yebe qualify because enkrofo she break itamo ti mwadawma enra yedam ase yedase ebimra biem ene ye Friday onim za Friday de ye nshada nye bibi gidigidi bia sa ye ba bebo ne ye boja ye ba ne akwa rest ya fa Monday no akosi ene Friday ye de nyame ase mechia efie ha accountant nyame nka ho na mepon abeto ase ho mechia opa boa ho hia me Ebusiafo aha ya Akoma 87.9 Akoma mu nsem na ebraso se ye de ba beso me ne mabedwafo efiti juada besi enei ya somo paye na nabila ka ho ne wayi ne ti kama se weekend na na ewo mu akwajeje nso abode ewe yi ase nti wayi ne ti kama se be ya mic no gina ho no na nso enso abode na bibia be koso kama papa she white ono so as wo koyi uti na ze weekend no na muyiyi oza me matikoti so obi enim o ndie me ya we pa ndie me ya we enya sa akra nka me nya daw o hu ofe nti na me ya daw no sa no dia ti weekend papa koyi na no ho ne nitiri ho ne de na ze weekend no ebe ye fanta bruta ebe ye sunded ni bonded enti no ajwa fatin so na abai na say na Friday die jaye queen nso atena zo utimu so okeka welfare ni ibom ochina obi beje ne welfare ochina obi di aso aba so why na bo Ebusiafo yedemu live on Facebook sanso so na yedemu live ewo YouTube na Onua TV mema wo akwa babiem sofo reverence apa life. Happy Friday to you. How are you? Oh, I'm okay. You're looking nice. Thank you. Oh, haircut no fata. Also you're looking beautiful. My shada pan mabu mitisa. On say at times no ya na sa butterfly aiwe ya na emefa pa woni achi no menino woni achi no aha no we nya tetefo de ni bi so de asi abu curve ni ade na ekoye keke rose ene ye enye wanka blast time ni o on pai ba wo bo no ha ema won sa so na manya metie blast amen ntino blast half we o mo na wase omunim de me ma players enye omunim me bom pa ma defender kura oji goal king me kam chero amen o shego me otimi shego abeji goal king life me madam for you defender odo hu twitwimi but you mun susun fo mu twitwi won say me ya na ho ya wo ya bro ntwitwi ya na ho ya wo me muntina we are jealous me kam chero ma me no so spirit we are jealous jealous Queen Savi Obaya as a Friday de mo white ni de mo mfe ni agro mo mie mo ankasa e de nyame ase obi welfare aso ana no mu gusuti ya mu gusuti eko ni enyina ebebembi welfare ni enyina ye bebembi mepa mo cho enra ye announcement bi ewa ha na ye de number ni tudwa enso so me producer number na no mo frɛ your production na nkrofo frem paucho yetena ha ne ye ka asema ye mundi mra no so maye adwuma na din o enti ana mo kofo obi de be kan ye ho yesa na ebre no aye kese BA Ventures omo say omo hia sales executives and drivers
me pa cho ye de omo number ni tu just say frɛ omo okumase he ya so oji nwudi sa o qualify a anase obetimi aye adwuma na frɛ omo eye ma ene mema omo adibro emfie 18 mfie du nwotwe enti mesrɛ omo ka say baby abeda eye free buses a ode be ko sales de bia eye free na bosome no wo benya 1000 Ghana cedis sanso so ena car eye free enti no frɛ wo mo say wo qualify anase wani gi adwuma yi ho a numbers ni ye 0598921817 0598921817 anase 0554815911 0554815911 obetimi afrɛ omo na wonso so waje adwuma fi se ne adwuma hu odin pa dank herbal complex na efrɛ wo wiei se wapomuden mu nsem ni nyina fabre bedan wo mo na omo enhyew na ohunto na de omo specialize wo mu ankasa utimi se botre for ni makeup obi wo no mo botre na makeup aba na ode aka ho nheda nye makeup artist na emum tire no eye ne speciality enti no me pa cho omo de omo akwadare ho pa ye nnam yare so wenya ennam yare pa wo de kodan dank herbal complex a wo boa say yade na ni edin se den watena wo so ache se den wo mbetu ase ama ho ato gonorrhea syphilis eni ni nwua ma omo keka ho nyina no se bi hawa fa kokodan dank herbal complex omo okumase pechi number 2 hono a ho ena omo ben City Life Hybrid School and City Life Hybrid School be hu omo wo hono mudru pechi number 2 hono kwabo so omo signboard no esi kwan ho ebe direct akọ hono fra omo ewo 0266593330 0266593330 and I say 0244017556 0244017556 na omo emboa asanso omo nro na aheta ewo pharmacy shops na drugstore ahodo na ewo krom Power Specialist Hospital say hepatitis B yare na eda wo so no fabra bedan wo mo liver problems sciatica wuntini anase won kese enye ntini nkese emu ebubu anase wo honam akwa ne baabia honam duan baabia emu ebubia fabra bedan Power Specialist Hospital osa anase kompo efua wo mene ase fabra bedan wo mo omo okumase feyase Lake Bosom twekwan no so a Josbro filling station ho na wo behu Power Specialist Herbal Hospital sanso so ena Accra omo kwabenya Pokuasi ACP Kwantimpon na so takrade Anaji Estate Anaji MA Primary School eho ena omo no munuru ahodo a ewo dwaman so ebi ene eduya herbal malamis sanso na herbatin herbal mixture and powder drika dri mema no epepa sanso na cough care herbal mixture eduya herbal tonic ubenya bi nso so ato ewo misty herbal emrom apidank Fridemens dani herbal ena colina kubenya bi ato wo hono mo fra wo mo na jinchichimu abrumidie so ewo 0244544422 0244544422 0200383831 0200383831 Grow fine and grow fine. Me grow fine. Mama grow fine. Mama man so grow fine. Say woman say girl. You grow fine mojadru. Wanu mu atu untimi ndidi. Me pa ocho
ya pe grow fine echira kwan na num bi o 19 anase wuntini mu etwetwetwenwa mepacho grow fine wuntimi na wo ye adwuma bre na odru fie se wutimi da na rest ma hoto na nso so wo de na ntisa mesro num grow fine mojadru oda sori anopa se honam ye oyase wanisa kuma se waye mre ene ade a medofo menstrual disorders ni obi wo hono ma ne menses na etwetwa sisi ebanso emeyie ebanso a wote yawo mepacho num grow fine mojadru wonom nso emma uyefun eye ketwa kama enhyehyɛ ma wo baabi enye kese enchen baabi nso so mesro pe grow fine echira kwan na enum bi na wonso oho entro mepacho benya enuro yi bi ato ewo misty herbal colinac smart herbal Freddy Men's herbal apidank pure leaf na drugstore ne pharmacy shops a etwa kromu ha nyina hia mesro Fred Digital Herbal Clinic ewo 0244 596532 0244 596532 grow fine or say ebema wo grow fine ene ye case no woni around na emum ye ne no ebe kasa ewo ahoma so enti no ye nsaka no anase ye ready a obeba so na ye ne no atwetwe enkomo quick credit say omunye quick credit biom na emum omunye micro bills micro credit mesro omo awo kromu ha achepe yie enti no se opese oni omu edidwa anase opeska bi ahye wo niema mu business mu kena mesro pe bills micro credit echira kwan omo beboa ama won so no wo dwadie no akọ so kama mama enana minim senka ye de ne be ye hu aduro ayo so na enne no mi pese mi bisa o se eden eniema ben bisa ene eni kwan se yesoso wa aware ana se ye mpna twim asoba eniema ben na uhu a buani gusu netwam medase eni akwanya ifasa akwanya we so echia yetie fuo ba bibiara obi wo bia on frɛ ne yonko nka ne ho na omeka ye ho ne nyina yensua de da because chia babusuafo memma eja me ba bi se metan ase kwantia wo moda oh bonidin de bia wo chia o mo ne Mr. Dabanka ai me chia me kunu memma ida Angelo Peggy onyem Awurade nsuye ne mame amen anyema ensese yesoso ewo relationship mu yenka ne sa aware o dey we based on relationship eye yano okay yano die so na wo say ihwe so yie mama o ka say yano die so a u breaking it down a me breaking it down okay ebuo eka ho bi okay enne yoye eka ho bi our within relationship no e was some me no mutimi e trust mo na abrofo ka bibi say respect is reciprocal right e was say ebuo eye atwuma na trust abeka ho eno na bema wonya good relationship na afei wafra wani ani na wafra wani na wasi waso so wo pe good relationship asa na num we fa bo wo bra e na akọ ne pempen so a sabi abusua e na beti wo tu betwa wani ebuo na ameka no wo de ama abusua oba bi wo ho a sabi obi atete ne ba e na wo wakofa no e na wone wafiri na busua mu no wabeka wo ho eya na yawura fi sesa bi nipa na wo bema no ana nipa na wo oba no ne ato ba bi ofiri no ato atwa bitimi ka se mempe obia wo mabusua me de menimi kunu nko ana okunu so ana oba no wo mfiri suru ne besi fom
ofri nipa ho ene baaye obu okra aware okoware ye no sabe abusua ene jeje ntoboa mehu bida pese ye nua Bempah ne warranty enua ma ne dooso mo jeje ntoboa etontoma a wo mu betwa ema Bempah no ensane niam ode kowe na sa nipa we be warewa no aponatifo wo ho beto wo ho ento esese yesua niam bi oba bi ho enam nadamfo so ene wahu obi ne nsaka Bempah ne wi adrodro de ne hya ase ese ba no wa hya ase kora ke Canadamfo no nsem se ya Bempah ne nyedai enko ne nche bi sa niam ni nyina ya ade a wo se yesua e wo relationship because enam obi so te se enam ahoma so na wuhunu sora empa sa ahoma ne da enye se da bia akoche na de ana bibi but fa ni di ankasa because enye wono a enke bia wuni ba bia wo no ena ma bebre ne mema bi so kasa no ya na do so mo ya relationship asem bia tetetete ni akoka asem bia obetimi kan aka ne namu asem titru ma ye hia wo saluna enkomo bia ya na ekokoso ne ade oh ne refi kura se wabetena obi adwumam ne refi ne ho so oti obi adwumam na ebe na danfo ne baaye na omo ba no mo kasa forgetting say be rubber bi nti yenkan ya no ntum da bi ene ka mu nyina time to teka mu kura enkomo a obi bedie no atwa wani no akore no ade obebisa ho se na so we yetete na na efie be mu no ye dey ofri oh ye fie bebre mu ye jaye sa the last time na me ye program bi na me ka say yes ye ko ye san kofa ye nkofa ye ntidi a ye mfamfiri ye maame ne ye papa mo so omo na fault na me de ma wo free say oba no a obe misbehave or relationship mu no enya de se obi atete no ena enya de se ya so de kura kacha nse bia oba ya wo be kwa aware na ye aduane a ya ahwe wo kwa aware mu abuade so obi abedi me nokore pa nokore na Akoma ye ka ye maame mo nye yesa o ye aduane obetimi a che fine but deep in relationship nsem ewom no ye maame mo nka kire ye da ko pe no a okoware no afa no obetufu na me makoma di be me yati say ya meka me ho say ya na enim de wo ho maame fo ni bi won so adodode no nko ano be kire o se ma wani nko ho afia na okrokro be no de na ba ka wadam ka no din na da so adwuma bi a wo ya wo ho wo ba na wa wo no tete no ka sem bi to ni tirim mo fa di papa enkonante me nkan to me ho me fia me firi mu ye ni ye wo kroma pa wo bi so obi ase pokekejeti abusuafo a obi abekiro wonim se me program na da YouTube kra me wo fa etimi fresh aha ense so ka say na wo say you know ye wanyini ye da so eteletele me wo de ho wotimi kra no ho me be shop kakaka me pamade yeah na me kra kola pa more than 30 enso so wonim se me ya ade me ma mitimi tu bidie ayi kantan no wotimi de bebo matiko se ebom ho angoka so se be ma bia ba nchen wotimi fa ayi sonya na edito bidie no na me shop no epie fie ho ese main gate me na me yusu ba ko e de aye shop o fa me shop o sei na enamwa kantan no agoto bidie o de namwa sei no o de ko o cho se ne ba na ye agwenti sorry free ho o de number ma ne ha me nam ka chero o te ka chero mamra no wo twem o ma wo sa wo ye adwuma be serious ene na de bibi ye dey ene de be ka se je adwuma ne ko Bempah no ho no ba de na ko jebra wonsan so achi adware nti ko Bempah ho nti sa wo ya akola ne sa ne nyame bia ne ho ofe ade ne be ko na wa no tenafie ne sa welcome mama eno na enei santete ye ne niema ya ye nkyere ye mai na akoye na wewoska no eno nti ene enei yetibi akoye odi eduro kwochan me Bempah no because usuban na ade ko no entime nware Bempah no ma me fo na bi kura kwochan me Bempah e de ma ne ba no I'm telling you enti o ko nim kosuache
onima de but wo hwe ni din a be ma no penoa enya agoro because o ma meta nechi na bra wonim da obe free we as oh no ha kwala no asemu mama ye beto stories so na yenye ye ho aduro no ye beye na ye ni nkomo tietia we wo phone no so emra ye case papa mo akwa ba me ba cho na ho te say boko obegbo odi ni ba bia wo o ka se okay me ba cho manti odi ni biem okay me ba cho ewie wasem ne se wada ma me ba cho me abomo ya na me mo obi okay abomo ya mo obi se bia obi se yeduma me ba cho obi ni ye hwan obegbo ni di mo to my guys oferi mo abomo ya me ba cho dede bi wo wachi I don't know say radio na say TV a obema na kofu mama ni etimi ate won kan yie okay me das me to abomo ya ebe na oferi madam phobia na edugumu so bia that business no fine ena mitobi ba ko na me say sadia no ntomene no kwaye na moto na me de na say engine na everyday bia na nka kaka na so da bana so ade so so na mapa sa no na ti asie oye juma I go get to you about 3 months ko no me one of friend say the contact abobo ya na ayira ayira say intema emama me ko be bia o park na o sorry down gate down mo ko na aboya ni so na asema kan me ntiasie ayira say be park kini so kino moto abobo ya ni kini so expect kids adi na ni na ma fokunpo ya ko police station in Kesiaga na me say na bia my wife from number na say they are too many o pese bia on mobile from na we do komo okay minwa be ma na abobo ya na ira ye no anamombe na mutu yi muko police station mo hwehwe ye anasa kwa ben na mo fa so a ankosi aga police for ekada police for na police for ya sadi we be o kesi o ma ka hwe bi ko o say aso dan de abobo ntini ya wa ha enti e bibi no ya ko mo say yan komla na ma check time na ya ko na ya ba still enti o mo ya na mo mi ka ta ben so na abobo ya no je ono ene ni se ni ni wo when they kill me tell kill me na me dey because me to me check the other package but I don't know what sorry it's idea me problem me don't kill me na the man and no ya try and get yaga ya shosho bia na ama me to me dey intimate I say me too much into I feel like friends no obese de ba mo say me program go kuma sin se obese de ba na de ba down e na me da friend me pa cho na abobo ya no de man no o kire ne se on park we he me say se phone ko free station not dey bi na sorry no obetimi park o no watchman no ko pe me no yeku watchman no ya ko panti obetimi ahwese ama no okay na se abranti ya no we he abranti se ampere hu ya on film on crash center mi ya taka no na panyi ben na di anim anaze minim se wo de wade e ma obi a dance ni bi wom sa me de ma de e ma asmesin hihye ye sei na wo ho enti e ho ba asem a sei ni me pa cho sẹ́lẹ̀ ẹ̀yẹ́ ni náà mẹ́mà mú náà ẹ̀rọ náà mẹ́mà ní sisi sí ẹ̀yìn ní adé. na ọ̀nà ọ̀nà di ẹ̀wà nfa dansi ní ànásẹ̀
di obegina mu ama no ama eno ane sa odane ma no baby anyway my wife na me ko hu ne wife me ko hu fie ya okay my wife na me ko hu na ya ka bibi anti my wife nto mo try say na o tete na media man na say sadia na nto try say wati na ni pinche na say no bi ni na na de ina na tambua ni iti bibi ania kaka baba no mo sira de eno na bi ni rai na sisi abrante no ye adwuma ben uhu no ya dia me ya no say okitani ya na oki wo de na ayira no wasanya ni wa na wochi woto ya na obidia otoye na no wo score de beto na wan koto na obeji wudi etwiye ena menti asia no mutebisa na ote enya no dia obi na tamanu nam atambe na oka na oyira mpo yenye be 2 months mpumushe kura fofo ani ase wenye scout of Friday ani ase first media na nan ana achifa tete media no na uhu se wo chifu fra na mo be na watu wako police for no wo because media dia minim so obi chu taxi obi chu car na yira ya chinipa no no ahwehwa aba omutu kwa ni obi ya plan be wia bio me se si abi ni na do na no ya man transfer me friend o ti bisi ano no no nti yan ta so ko be different kan ya ai sa sam no bata si no kan ni ba asam no kan no mi sense no si ade no ade na ina na ya hwehwe no endi ya hwehwe wi no akwan kitabu fe mi bisi na so bi na chama no no te ni si oni abio no dey ya no cry because all transfer from docket nko and you better one of the be replacing nurse with this asem na chi Eyo at least so many pakwa ebia adumi nsimte bia wo kwa no bia ipakwa da no esi ade fofo no ye ko wa no se ohun hwe sisi dan na opese ye ma o me abubo ya na no mi ha abrantia no ye be da nya no ye nsa be da aka no okay me number no okay enti no producer beji no wa chire na ona wa atwetwe nkomo enti to abrantia ne nkra mati sa wo oje wa bobo ya kana onte mati obacho to ne nkra ana mi twi no wonte ase mati ase pa ese me mane ya wa ese meji na abobo ya na me pese mbisa roto no mu no ana se na dada na wotoye ya foforo kwa tie roba me ka register e wo ko e town mu ya to fresh kwa enti no fresh sana ya no say ani be me de man jina sudi na ya hwese e benya no na wa ofori amfa monsa frɛ no foforo mon frɛ ni biem ofori am so oti abobo ya so nti no dede no wonte na sisi abobo ya no ne prague ya no mu ye sales to set taxi o enti no minim so otimi tete duru science yira no ye sales de bia sen Nuko sesi no meni manifestation so. Debia Ni debia. Ani ko 50 cities. 300. But because of this election. Ejo ochi di sen. Otete kan ba boso me ba sen yanza yira. Oh, mama mati ya ka be 3 months. Oh, 3 months of 4 months. 3 months. Na abobo ya no betimi akabo a woto no. Oh, I say me ka sha we teach me BNT. Na license ni PB and one take a half kra. And half kra mama. Documents ni nie. Ukwa license ye ni nyina no. Mutomo ko ta bibia wo by king na my me ba ko kan Adenti na we na sa. Sisi no I say eno na ya de we ama no nti bibia ni a nim se wo no wo GDA ene ye ne
minimum say one because men bam be tumi men to say minimum to tumi test na me twi the test of you go to do say that car no fair one from who we a taxi driver okay I'm to wish you no look at this also and I'm a toy oh license ni bibia won na me pacho license office for no bibi yira say na wa kono omu ni tracker bi o metimi dia tracker ade no omu the tracker na isa wokoto omu license ala ba tracker no tracker nka sa isa woto da bi me pesa me kire say wa license say no obi betimi abi akwa Owusuaa abraye ntimi nche na na okay mama me dey ntimi nche oh akwa no we hu say unye ayi gina so good afternoon Fori now what to say Fori back never break ni ana o nkomo oh Fori wakati no hello well I didn't talk on hello Minya Bempah Oforia to say hello 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 me pato atimenka GDO me pato monsa empe no ntoso maye monsa frɛ no na me say network no monfrɛ mienu nyina na me say network no ma men kan fo ma say agbozo anwonafo din ana ye achimfo din agbozo anwonafo din o me ka sa achim wanchi agbozo eba clinic na me kan fo amma o awie se wo pe ba bia ye be hyew ewo herbal kwan so ama ho atowa ebibi me pamcho nana bila chi no me se ma me elective chi me de na nya elective chi mpe elective chi me pato agbozo herbal say wo typhoid fever no jonso ya no STDs ahodo na boys no etomre bi aye event kakraka bi sa no mokwa na omosesa mani bi wo fom asesa fom for mema no omukwa sesa wo fom na omafa yare nzo wo fom ojonso a be se wana na jonso ba ko na mae emusese no uni makosam so na emusese na obehu se edie bi obe penso obe pe na ya na Friday fantastic Friday opia obetwetwe ebe seso enti na ya momfa papa na munya azesa form no na emmoa sisi ya dia adio mama na ya de mo bo ampe no ontra one ne de mo bo ampe be ma de utwem a mama mo mu ase pia na nanie wo be ma oba ka se wo be ma ma ye hu ze nye wa beti na kire se wo be ma mpaso utwem eze hwan ya o mi na kire na eze nkoye o de bosu ani ojina so hwan ya oforia na onano papa na o network netiko yo me nita na etiko jina ye so teduem na chia woto sani ebe ya network ni be jina still na me bisa say abobo ya na number ni registration number ni say 509 509 yeah
eno nko a eti me ni na ka no ba e se ti se de mo no ni mo sai eni utrim paper no so no ye nhu paper no ye nhu no wo paper no so me de tell no me ni na ka no okay before at say na o boy adwuma ohun Atwana ni mekase. Midini nana ya mekase free Akoma FM ni Onua TV. Patro abobo ya na ira na hu nsensem na ye bisa abobo ya na ewe hin ni ira ne so ehia na de. Abobo ya be. Abobo ya na papa ne de ma wa wuchi a o de kokọ paake wa sori dan no ho na ere aye no. Atwana ni mekase. Mesi midini nana ya Owusuaa. Papa, hello. Hello. Me pacho kai no why? Yeah, pacho ni. Ati na kete. Ni na bubu ya bia. Okay. Ni na bubu ya bia. Hello. Hello. Yes. Sorry. Hello. Hello. Sorry. Hello. Sorry. Yes. Hello. I think na question. Ni abubu ya bia. Ofori kasai ina no wasi nim abobo ya bia ya nasa na moto ma onu ai se ya ni ni wa ka le ka de se wa abobo ya bia pato na ya kan say hello madam papa hello ale auto machine ma mi okay ka te se ma auto machine ma mi machine na mi I'm not video. If one of the days you for party machine. Another machine, idea, my party, I don't know, machine, or the machine. Machine, my party, speak on the whole. I'm a party machine, a party machine, it's in my back. I found the Asana, by the ritual. I was one time, so I'm talking about. Can you tell me speed? It na ye machine 3 machines no passera. It you tell me ana 2 machines 2 so ana na me use no ana one machine no e clear so. It you tell me you can make speed no da me so me enta ya di no speed me no. Yeah, I'm going to speed this speed no but na you to no I want to also I want work on it. Let me tell you, look at it. Look at it. I think you have to of a far work on it. Remember, the news will be to Tobago. Let me to see where them and see. I got me to see so. Let me tell you, now look at two in the this will look at me because I'm not a motor. It's the time, the first time I did the better motor. The motor the apple. If you maybe in now, maybe you may look at the type of animal. I'm a mixture of friends, not a flower also my name and not a flow. No, compare all our social after the idea. I'm what I'm saying. The code of social mission or every may be looking at the I'm a day. You got a little speak with us. Look at other time now. Look at me. Let's speak with us. I want the face in the motor soon actually. Kama beba kwa nimetoka ona request mama ayo friend ya friend kwa sababu ya family tunaona sio wanafanya ngono zile anafanya sawa ndio naona ambao bali kwa ndio babu tunimo tunanka mwa kwa wote ni tunapata wote niko ona niko na roho ani ndio na mimi ndio na roho ndio ofo moto no park no unlock no ndaje o park moto no unlock no
Spirit ya home kwa sa park ya sa lock no. Because no you engage in the pillar in the area. And okay, I feel no. Na bibi sasa o lock is still no. Let's see lock room. Which is still come out of this because I mean look the come here of this piano. If you are a comedian, you on the first look the first look on a family, as a family. When welcome to another meeting. I tell my immediate thank you, not to and then them not to support. If you are not to Allah, no, everything they know to go. Allah, Barcelona support and anything to it is really better. Also, like I said, there's no agreement to medical one. Allah, first of my document, talk about the details speech in the past. But then again, Allah will family are only there, not to be behind them. And to let a certain mention, it could be good in a editor. It is a little I like the speaking on the movie. The little idea speaking on the movie. And I'm suffering for it, so this is a pretty bad time speaking on the movie. The other day, I mean, I do up on about another than I do up on another than I'm a baby. Then I'm not going to rely on she can reading up on the what is speaking we for police station and for patrol now looking ready and controlling the matter. Madam is controlling the matter. But now I'm not saying speaking normal than speaking one point to look. I am looking and I'm not looking at another on the things that speaking on to look on for moment. And I'm not on screen on the family, I can't say, I know. No, one of my no, I can look at the Akoma. And the interview some local police station are unable to be unequal. We could look at work on that, we didn't work on that. It's true, the commission, we are two also. But I will follow also, no to be a Saudi arm, I don't know, money to the Saudi arm. If you want to know, Akona bada ma amuna mudu akona bada ma nti ona ko ma from the course na pa so e ko so we so nti wa iti azami ko e ko na ko so father da so ni ko head so ni bi ni then they want madam ona what can I say no man to assembly to be assembly e ko si na na ko assembly ko si one kasano tie ofori wan kasa no obi de na de amaw se je na fa ye juma na edidibi na mensumi ndidibi enti no se efri wonsa anasa ayira enya accident na e bia car bi dia ba gbogbomu e na aseye wo ana wakwa paake e na ayira efri wonsa anasa ayira wo wunsem wonne motor ru ana wan na so di akire kese. Madam, you pass away. I don't listen there. You can pass away. You can pass away. Matias, you be so sad. Only motor run. Oh, Casa, oh my dear, I won't be a person. I may be so sad. Why in a nurse or dear Chilka say? Oh, but I had a look at me and you. It is a corner of a financial. I look at me and I am ana zitiano Maria no pay no today I didn't know fit in anything I don't know I want to be it ana dey no on the father ni fi o to it is I will pay the I will take no to na fit no dey no dey fit no no pay the fit no on to machine no dey sorry o di motor ni ma no ka kira we sanka park no we he o di motor ni ma ni ko to ni dey o na ko to ni no kan ni dey na ka sem dey I feel like a park motor. I'm so just war, but I'm in to some of them. Money from motor in front of you. If you I the money from material. I don't know, I know the new. If you papaya, I if you have a good money, I'm going to come in and I don't about one for them. You need to be a walk of friends. Because if I just set the top of the will be a definite money.
Ono na casa park no chapel. And I don't know on commission shuffle, no shuffle. Any day, and they look like alcohol. And then they are so how many they started there? Look at one, look at one, look at every day, look at one. And then you're looking at the park motor, limited, and a park motor. She said, we are doing a bang. She said, then I will. And that's what you to me. Unya and he what toy been at the mouth. We know, permanent being And so, she showed my actually say, why would be a water? How can you do? And my brother meets you. Look to know, that's when you are. That is to be another. Look to old one. I'm going to begin to another man and give I can't look at me. Look at me. And I'm going to the Jano to Momo. The Jano to Momo. Sana. Man, I can man, now I make a day. Only me. I'm all call. What can you think? Your call. That's a man. Of motion in this one. I'm look at the movie. If you are mean, that is there. Okay, to be a man. One pocket in the only car, which I have been fine. Another man with my head. You have become a better day, Amanda. If you are need to win for more, for my media, my utility, let me change you. In time, we can talk of the German change, and back to them. Only not at time, for you, if you know, I'm a people and on Bempah in a this could be another member of the book up to the man. No question of them and the agency. Sister was who's a bassano. Won't mean Shadam bo a probia namfa penny bianco and nim cran and uncle Cassaye. Emma moon dear mobile po. Who say Nipo didn't idea mount. Na ye rampa. What's in Akoma? What's yours here? Oh, that's right. Some person say. What's in Akoma? Entinka, and a mom bay na wood 2 years. Wouldn't penny phobia conenim. And as I wait me a conenim, papa. Wadao mame paucho crime banners say a befast one I said then ye wait near to Sana Mono. Okay, mommy. No one there. Not to lay around Casano. Not to lay around Casano. Sir, the line is a minimum. I'll be some of the connection. The dear would be able to me as a police station or cabinet. Yambra. That company workers of the police station or the Casan Macasana Mamada. Amida, you need to because I don't know if I say thank you, maybe school could be but only and motor run or you need papa patch say you'll be uncle because I won't security man on watch for one watching the motor of an motor brand or no name security man be a I'm my parking my handles are not sleeping. I said, my hand is a mosquito. May talk when you look at Mr. Sign, he is deeper. Mr. Sign, the time I'm looking at the individual. The same as the punishment and the court, the same. So, street law or not on one street, not one street. There will be a bad day, a bad day weaker. Now, the next, when you have that day, almost have that day, you don't have the next week. We do not then, we start them tonight. All night, I'm not on the year because. Apart from work and things, you look at it, you didn't know what's happening with that. Before you are because you don't expect that. I don't know talking to one talking to one my wife say, every Sunday, I only the to be on to my uncle, and I chat with some soon. Let a cookie, that kind of thing. A big, but I'll be to woman, for that, we're going to move to the call. If you want me to know, talk from pocket and you want me to know, so you can know. Sise papa say ono de oni security man na say chapel bi ani asem ka ogini moto no wo kwan be na e be fa so na mi ka to na mi de moto na anira o mi moto ni ko ya street ni ntem say wo de tu between wo ni ono na de ira wo nsem
Wona ode ni motor keys ma wo de say jet fire adwuma nti say wo kɔ park ya say wan kɔ park ayira wo nsɛm eya wo anya ba no amfa ni motor ko security man o mommy patete ma motor no man kɔ like little adwuma no and man kɔ park motor inside the motor man say was Injo ama ni kele so was na mention say ono no de amawo ena wo wan kɔ park no wa chapel me ba so me ba mi to ano nti say ma kɔ park motor no chapel wo fine ma kɔ park ni ana me kɔ park motor no ono so ya we say ho na me park motor no 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 on tin bi like say e bia ono no ya we so park motor no because I mean ni tin ni me ko na no ene ka ka tin bi bia park motor no so obo so funa mani obo so funa mani na ma no obo so funa mani so for them o ma no motor na eyira ye number na yesen motor na eyira ye number na yesen motor na ka no na bi ye motor na ma me ka ka me wa show oh dia we use say see yesen na ma na me use no na ma na me use this na ma na me use motor de na ma na me because I come travel motor ni bi na ma na me travel me smartphone ba ko ni try say na say some ana make sure say dia what so say see dia wo dey adwuma say see na number na yesen papa na na me hide o say papa na me hide na me use this na me hide mi hia dia because se motor wo didi ho ayira Ani ekasa mpeda mikasa bio. Ekasa mpeda mikasa bio. Na o kasa bebe ba wa kasa meda na maka. Oni mi pato meba. Moto no. Yedi ko police station no. Na auto moto man no. Ba mbom so for example mo ko moto na te. Na auto moto ya na te. Wo suspect sisi o se ojini moto wo na nim se obi di ni moto anase car ma o na se ira wo se ma ojini wo obetimi adam. Until say who be saw no say wunim wo hwe no obetimi adam eno ne aka say o ye suspect wo na o ye first suspect and security man no say wunim a wa ma wo fa wo wedi mami ka tele da mpacho nti o ko be mo on kete na na fa mo plana on ko ba bia na emo first suspect ye wo say wo park moto wo lock no e ye den kwan ben na obi fa so e ba betu moto no ko ye and security man and who now your first suspect and security man and who security man mienu minim de enti o man lock mo as I say mu mienu mu dem until some be prove mo ho say mu nim ho hwe because motor e dey na motor ya register license et me ira ya mu ho hwe within some few hours your license yo ayo dey na some few hours and you say e DV mpo no aka say DVD obi betimi afa akire akwa ye na we dey your license e dey na etimi ira kra moto mo no woni security man no mo your first suspect asa mu dem until say mo put ni na me man no kra mpo na moto no sa ira wo wonsem dia meje wo ani moto no enti se kwan me de befa so wanya bi ye adwuma didi no no ne ire ne mo munya den oni ana mi kede moto no ayira o mi moto no ayo mi ma ko idima ma ko pa moto no so enti na ki no wo wan ho safo na wo wan ho kini wo mi ntem na kini wo mi ntem moto mo ko ti wise no ana mo ti wise ma mo di push moto na mo di gate ma mo push moto no push moto ni moto no party according to your experience not moto no head because moto na ngada no o moto no sorry no by 5 no fa adi demo by 5 people pa ja change into also no o ko itro I'm na wo ko police station bi kan de abani den kila Sunday a chapel come mention and Sunday na moto go no me people we am get no aka na mi umi sa no ko da ma so na wo kan no wo se me ma on kasa bi enso asam na wo kan no e repetition na de wo kan na wo kan ni tietia no se me de mi moto ama o obi de moto ama o se twi safo wo na watwi su ba bia wo be park moto no akwa park enti den na course mo obi timi betu key no nya no we he eye den
den na motos apaki wo on mo de enko ne be wi ai moto ni finance party o ano no e den na wu za wan spaki ya to mommy according to e den na wu za wan spaki so wan spaki e den na wu za moto ya lock ni ne kwa wo se still lock I mean no obi mommy I mean no obi moto I mean no obi ana ni ni kola according to state man kaka no awu police station ni no wan ti so be start moto ono oba ye no wu de moto ni so wan ti de be start if me get there I'm not going to say me get there moto no wan start because ono only can say wan ti de start moto o ma ka there oba be se wada ma say kwan be na ne nsa be fa so aka ne moto no iso so wo Security media. No, the motor akoma security. The motor akoma security. Mommy, asama wu kan motor ru an the motor akoma security. Mommy, I'm the man. Me bi sa fa ne say ya wu motor. Ana odi ama obi na say yes ya wu betia ko security wo. So no fa the motor nko ja security man. Asama me see ma tell na enter mentase. Ma metase ne there. Wu na odi akoja security man. Aya wu na ade akoja security man no mfa ni moto nkoja security man ti wu na abakwa kwaji abre no wu na abakwa security man wa kwaji abre no ama no kwaji abre no enyo efisa wu na wo kwa park wo ho enye ono na de koja security man wu na ade koja security man enti awo na abakwa kwaji abre no ono ko ni papa so di wachi ko police station na de ne san ko te wono wacho na wakwaji ni moto abre no enti papa ya ba fa so ayen sabeka moto no meba metacho eba mecha okete mbe moto na mepaya masa fleses ya masa onko baby a ana wako kata echire ana wako kata echire ntuwo nikaka so echire wako kata echire ami kitu na nika soro mimi nko busu ma no na wana no ndo papa no okọ ya no moto no moko ya dance ya wo bosum so first na odita ma first na odita nisa na mimi ka dem sa wona be some 3 times so far baby adenti na wonum ye wo interest wo onum adena wo interest wo say ofa baby Kristo ni ana wo mi sa so obo mpa ya na aka so ofa baby ese me ya ofa baby ana wo interest wo ho ebeka atinala ebusiafo enko agbozo heba ni enkodi nkomomra bema wo hwi mu afa no aba nyame adome ho me misa so won te sen maba akwaba nyame adom boko unti twi ana akwaba ya ena wo te sen adom ni grace adawro me we papa yo akwaba nso biem meje so yo ewie de na wo me ma American chia ahwefo ene wetiefo agbozo de se ye betrase ya ye moto ni ye ba kope se no man has a sparring date se be ma wo mu ya ne be ma no enwu eno na ye main moto na ye de enam na agbozo he ba clinic no enam juma pa ye boniti ena ye won gran ena kumase fa fra se mumre kumase nti ene ye de ne abepim kumase da ye bo adwuma na mom ye pese enyuma pa no a ye ne ya resa papa ye san wo ye hono no so no ye de brew no wahwefo na wo munsu hunu say yes agbozo he ba na clinic papa bi wo hono mo a esan ya de akase anyankopo adumti adanse ba na eba na agbozo he ba clinic ni ye main we no na me ka kire won ye mema ya retitiw na major ye no wo hono na other treatment nso ekeka ho na ene no me start from prostate aye junso mu ha no prostate enlargement no na me ka ho asem ye junso mu ha obia sabi mema no unyine na scientifically na bladder na na sabi o prostate nso enlargement kakra ye den bem ese unyine na prostate nso nyini na prostate we have the PSA and a glands no eno ena ya de mienu asabi producer wo be mem na ye ka prostate te se na ma ka kire no be ma asabi producer bia odwunso intentem ana se odwunso ana dwunso no ebia kem ana se sabi producer uko dwunso wo be chim bibri ansa na dwunso no aba gozo he ba clinic get treat we nyina e wo hono enti se bia wo urinary difficulties bi na sabi producer uko dwunso na sabi
wasa Johnson you say be obey my wasa Johnson ba no e bia gisa wo de brebi ene achim bi ne niam bi eka ho anase wa Johnson wi no wan kasa otumi say Johnson no kra no ensa Johnson twanum inti kakra pe wasa sakọ Johnson apepa cho yade wasa odi we ne kire agbozo heba clinic oba ye betumi aboa oyi papa na sa yade no be me biara onam ho awona we wiase no ewo bi sa na mamenka no because be me bia ewo prostrate eda ne drubenum inti be me bia onam wiase se sebi producer obetumi enya prostate problems no 80% if you say eno enema otumi Johnson na Johnson ye na mum so we from infiability say 30 years now because of your source of feeding inti mame started from 30 years so we mfi eduasa no a wasanka acha bosumi miense bia no kona ko prostate test now she say enlargement bia ema prostate no mo a eno ebeboa we papa prevent you from getting prostate enlargement no hu ba bia etie it say bia wenya dada anasa obai ho na obetwa scan ni bi anaba na obai test me no so prostate problems agbozo ye run this test ni na service ni na obetumi abai ahwe kuma se ha no mame fa ye kira kwan to bia ye wode chem so main 5 old insurance junction pe na ye wo hwe screen so to me say numbers no egu screen so e bia na ode team radio no so numbers na obetumi afren wo kuma se ha no no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eme Kumasi branch number no ma me subium ema 0553 41 77 52 0553 41 77 52 yeah what ditcham so main 5 old insurance junction here ya wo ye she edwuma ase from 7 o'clock am and pan ya pon 5 pm de biara agbozo heba clinic ye edwuma o chira nyame adoma me ka se nyina no ye screen ya hodo nyina nto peso ho se bia ya de bi e wo ni pedue ma e di unya na o pese anase e bia unyare mpo na pese obehwe niam e koso wo ni pedue mu I think say no so ye the best option wetumi aba agbozo heba clinic enti o chira ye prostate screen na hodo nyina e de ama emema no na waba behwe niam bi na ene no o se insuo to na weather no changes ebem kakrakra no ebasa ye benya bibi to say bia general body pains and say joint pains ahodo and say body weakness especially mo a omanyini kakra no ntisa we experience ade we bia we ba agbozo heba clinic e be ma treatment ye papa e bia na sebi onan aye tutiti edu anajo asebi odo otiri onan entene obi ho no mkra otia foma na ase bibi e hye na asete se foam ni nyina agbozo heba clinic e be treat ama sisi a weda de aye nso no e na make na etumi e ma sebi yade nkitinkiti bi eyiniti ente wo se oba na onso be test ahodo ana ase screening na ye no odu hu e ba bejim ma me fan kran de no entubia ukon ye wa kwashiman ye ben kwashiman Chiefs Palace na na ben kwashiman na hempie no e ho number na 0241 75 02 82 enkra number na 0241 75 02 82 e bia o ye be ma na o hwe me na problem be say erectile dysfunction how o ye be ma erectile dysfunction how what the infie from 40 years echo afi wa utum se sabe obema eda wanimu enka na mpo no wani bo yire ni mu ananka no ankasa apiganity enti wo mpom frɛ no wa ankasa ono ankasa hu bibia na anka bibi aye bibi na so enne no umfie no kɔ enimu no ai se sabe o be ma na se no a entumi nsɔre papa eno esɔre bia wo kɔ yire ho na akɔfom people cho unyini no bibi wo ye ni pedue mu a ye frɛ no testosterone a produce hormone na testosterone no e wo be ma bia wo testicles no any produce hormone ma utibinya erection na unyini no na eso eti ba me ma wo typical example it said what udi nsuo egu robem na eso na egu fom more na nsuo no eso kokoko no e dan ya nsuo no level no e be drop ya nsuo no weight no enye te said ye sabio odi gu bucket no first no sana mema no yete testosterone no e wo ni pedue no produce hormone na udinya good erection enkane no level no wo suru ye ntina wani bow yire so na say sabio hu abaya fefefe bia na ade na nkasa na paganity but can you say unyini no due to poor testosterone production in the system no e be cause bibi to say hormonal imbalance it will go say hormones na e produce some man na utumi gina so ebu adwuma no wo say imbalance inti e ba sa ene
we di 40 years and above just so pray and son wetumi aye baako eno kra no be ma na sorry ejina so aye bia 2 seconds na sakofom ekofom eno ano no agbozo heba clinic ye treat erectile dysfunction ye papa oba ye boost testosterone hormones kama na ye na djuma te se de pepepepepe into we kra de what we di udi mo ano it from the age of 40 years nyina ekokopim imfie bia we de oda so tiase ye si be ma wu yo be ma wu no man has expiring it age a number e wa gbozo he back na ko into to anamo na bra numbers in egu screen so e bia uti me radio no so o akra 0241 75 02 82 o akra 02 for premises here 0241 75 02 82 me ba cho kumase ha nyame admo china ko nya doctor me trans 0553 41 77 52 me ba cho kumase 0553 41 77 52 people cho brother be treat sa erectile dysfunction no na orthographic no ntumi akenkan ya obi ebetumi akenkan ma oye papa onya de wo mpem no na obi nso ya de age no number and a premature ejaculation no eno no de e kati across from the 18 years and above general premature remember bit one more sabi ono your be hia acha yesima na ba ko eno ano se wagem eno ano no now so sabi nka we young 18 years to 30 years then kwatia oba na mienu watia na miensa enan na ko hu say yes bema epie na mo me ka say sabi impreduasa say upie na sabi wiri hu okura omfilishi efise onsuru na bema de wo so ma hu yehu na kwa be fa so ma hu yehu ne say nyesa beto nsa ba wiri no na mbom no betia no e wo mpem wako 3 4 no no ankasa oba no twene to no odwu eno na ma hu no say yes bema abafie na mo me ka say premature ejaculation ha menua okoko for bye wakwa ye 5 seconds 1 minute kura endu de bia menti mo ase e be ba relationship no na ema e a no mo hye da mpehwe mfiri ema chen na dia ema epe no e so betia ne ye wo mpem no say yes eno ene masebi impreduasa ema no eni egiye papa nti premature ejaculation guy me pa chow se o ye 1 minute man agbozo ye be bo abra beje o 10 15 20 ma oba na kasa entwene to hu se opie ba na ye mu ahye yes hu se bema ena apie no agbozo numbers ne 0241 75 02 82 eno na ya akra de no ena kumase ha ye tenase ne ya adwuma from ochina din e ko nyina 0553 41 77 52 0553 41 77 52 if I try akasima ba ko na mawie na me de masam na kwawe infections ahodo nyina agbozo ye treat say we bia wanya low libido ememedi wa ye ni atenka eno so infections ahodo etumi de ba etu wanya infections bi gonorrhea na asefo ni nyina ye be low libido no e ha mema ne ye papa oyire ti wonchen so won filihwe obetumi fro kasa ma ware mi mpem yensam enan ni media so wan bem ya me fro boa obatre ni nyina wu bragbozo heba clinic na ye treat ma oba fefefe to na ontumi nya ne ho adwuma e ha adwen ye papa agbozo yes no man has expired it bomodi asaba ye cha 3 days to 1 week na mama ana papa na udi adanse e ma ya de nyina yesa e ma no somo ye mbre wo mpam ye papa entu betumi aba Johnson tentemi nyina ye me ben aye be me sorry numbers no go screen so utu anamon ba ye be bo atema ye community 25 Savannah Junction anyway tema number is 0557 40 26 96 tema your community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 Accra 0241 75 02 82 ena kumase hankasa so say krum dia 0553 41 77 52 but as sorry as now share me now team same time next week you be say sharp mental graphic mo pinkin kan bragbozo na honto me da cp ade graphic no to no obi kan na yeden why we say ade ya na say wasan 50 na odi ato ade say enye onkwonje enye ordinary graphic asem na make okay na sa onyini a obeti ase usha sise mi so yes menti ase at the same time next week you be say ya da se fa doctor doctor no do mu afena wa san na chiaba nti ye mana kwaba ebusanfo yenkoko vi organic tiger nut extra fine powder edini waye ni tie wa mu aye atadwe sam
atadwe sam atadwe ayaye ne sam aye muhumuhumu na o cheze atadwe no didi breakfast edepa o yije ne breakfast and how the fra koko bi o the fra tea o na ye kama papa utimi de smoothies kra eno nso so kama pa ebusia enuane nro ahodom na womu anase udi a protein and vitamins womu no enye asem ketwa entini ye wo vitamins B to say vitamin A, B1, B6 and C sanso and minerals B to say sodium, zinc and potassium, calcium ni iron nyina ebi ewomu mepacho eboa ma wo digestive system no ye adwuma ye regulate blood pressure no any sugar no ye pa esanso anti aging eboa ma wo so te kama e boost libido ma ne meme nyina watenka na ateko no wudi tiger nut powder ya ma watenka no eba eboa ema omafa yefuru ne wona woma woma no fu nyina eboa kwala na eboa maame no mesro pe omachira kwan ewo Premium Nutritional Limited sanso na Poku Trading edum Freddy Men's Herbal edum Wisdom Amachi Supermarket ewo Tech Junction Taxi Rank hona ho ena obehu omo eya frɛ wo mo ewo 0200772777 0200772777 and I say 0505408862 0505408862 ofre omo ebeje wo so Royal Homeopathic Clinic ena efre wo se oye promotion kakrakapa chenchirenche edi ama ne customers and as any patients or mobile ho no nyina entiji 50 Ghana cedis pe I for 50 Ghana cedis show botumu na etutumrika beji folder any card na on show free consultation free labs diagnosis ni nyina free sanso no bema free massage ama wonsoso no weni aje onje kapreba promotion awoye ntitutumrika na promotion no entwematimeti Monique Junction ewo Kumasi hanom sei eho na ubehu omomadina ashalibotwe eho na ubehu no omotachiman Blue Cross ana say Faith Baptist Church eben honomwa na obehu omo na omo ye adwuma efiti juoda ekosi memene da eya nopa 7:30 ekosi enwumre 7:30 pm fra wo numbers no ewo 0242951005 0242950105 and I say 0204496212 0204496212 na omonewo entwetwe enkomo ofori asem a wo kan die me na me mato ade amawo na ayira anyway ye beba ho na Queen Sabi submission no ye ma papa nso emfa kakra nso so ana onse ensem ne yemi emudia na Queen Sabi die no na ye bisa se eniema ben ne betimi ebu ye ne eguso awari mu like eniema bi wo bu ani guso se emema kra de yenka emema side no ema nka ma side na mema nka mema side nti as bema wo fie eniema ben na se wo yire ya eni kwan se wo soso wontwe nko wo mutan ana se eniema ebema asomdwe abafie and exactly na yemba ofori nene sense we nyina no ni mienu nyina no ede yenyambo ofori yenyabo trase ya chirichiri mu a achiefo beti ase pa one awari bia no so pesa awari ni timi gina ya enye artist mu nyina ene ye de ye adwuma nokwasem so yewo nipa ni bi wo ho a ebi asede wote no ana asede hu no ebi ana ntesa because Bible ni cry said de yate ene de ye hu no ene edi ho adanse obu ha ofa de wate ye no nko a enso no hu no hwe ana ofa de wo hu no nko a so no nte hwe and this ha ne ma we ewa aware mu a ema aware no enyina me kai se ebrebi na sofu bi preach and the sofu no preach no
the preacher no preach the ma ware for na say so mienu no o ma ware betimi agina ma mu bi amfa asem ensie ne yonko okay enti na onua bi nso ete say ni nua ba no ekọ no oye na dwene say okọ no akogu aware no na ofre na danfo bi say mi nkogya me na matese madamfo no ebe ware na aware a obe ware no meme de mekọ na makọ akogu aware no say ukogu aware na say no so me de mate but aware a obe ware na me ya so edi kan aware jamti kwan bi a mefa so agu aware me gu aware no but sofo no so a no preaching nyina na say sa nipa mi no na mo bi amfa asem ensie ne yonko okay ti sofo no e preach bi e no ana oba no a oye so obi gu aware no osore ye e free nipa ni mu ana okọ bema ne nchen yamfa na se papa J ene ye oba no ana okọ bema ne nchen to okọ e no se ana bema no anti di okan ye no se sister mpacha o se sen o se odi e mekan ye na anwumre ye behia no se o se sen no so weye na omote ho no oba na twen a wo hwe se onima sankura obeka chire ni kuno no enti wa fa asem no se wake up ana oba no atwen aba man nka bibia nchen sofo nso si omie no ma obi amfa asem nsie ni yonko enti omote ho na wo mfura se omu didi no ana oba no ben ni kuno no se ede ba asem ana oba no ebeka chire no so wanka asem bia nchire me oba asem okan so asem okan kramante aseminia ahunu se oye trofo pa obi asofo akasa chire sisia se yemienu no mema obi amfa asem ensie ne yonko ahaya na ade asem asie mpacho ring ni jewade nipa na okọ no wadwen bi se okogu aware no enti no enya atesem nyina ane yade ye adwuma de wote ya no wote se okọ ne nchen no oka asem bi be de ne wo mu de wanhu but wafa na wake up so nti eno no e ade a etimi gu aware pa atesem ana ya beko de tosumi na afa ba ko soso memfa ba ko soso na menko papa J ho okay ana de tosumi no onse mini abema na oto moto no ye nyamba ye nyamba no okay ye duro na ansa ye duro no okay ndi na chese duro beko papa J ho okay kobra papa J ho papa J obaya sa o de wo yere no mu ala wadanfo na meka omodoso wo yere officially mention down worry officially the oh baby mamas baby mamas me boy ba ko pe untu baby mama me ba audit ba ko pe okay me pass mama ma ko san me mo wase ela ma ko se ba ka me back papa Jani ma ben na boys papa ka o se atesem die atesem na boys no onse ba no ye level na mpanyifo no de na different from ye de nti mo de atesem de mo no be ya asem ye de ya asem pa be investigate what to say there is no smoke without what fire there's no smoke without fire ye mu se be fi bia na eja kakre bi wase what you say wo de be ya asem kakra na wa pay attention enye nwusie nyina na eja wo mu e bia na car na exhaust wo hwe nwusie na wo ye follow up ko nwusie na wo se eja anase eye car exhaust what you say e bia no bi kwa na she be bia o twe ene wo je mukumo eja na so enti ne de ni nya ne se wo be ye follow up wo ampe no kre no what you say but issue na ebeba no so wunya abotre ye de abotre ene de hwehwe okay enye se wo ti atesem na wa wase kan ma jan so na gidigidi na wo ko what you say wo bo so hu no kre wo no e ya abotre ena do be follow up nti wo ko na se enyeja na se ye card ye dia na wo so we e card ye but nema bi wo na so bu ani gusu kra nso a what you say nti nema ben na se
ye bu ye ni gu so relationship for the betterment of relationship. It depends on who nipa no na make say it depend nipa na. Enti wo den na wo mu ani gu so. Oh, o say ye wade bi wo no ma normal. Say odo nipa no. Na woni nipa ne te. Person be lose nipa na. Communication cost easy. Me ye machine. Odo nipa no. Na person be lose nipa na. Issue bi wo ho no ma. Na say enye issue a drag man nkonko ye issue. Okay. Because say wo ho no na wo so no. Bia e be lead to a certain point. You find say obi wo ho na Akoma ben. Wow, say ni person only need deal na say ba o say o kasa ana o kasa uti attentively. What you say? Aha, uti ni ye na o fa one dey back. Who react here? On hwe ne bufu no ka be bro wo dey no so. Okay. What you say to udo bi na only need deal a na pese nipa no obefiri wo nchen anase woni ntembeti a o kwan afa so ye dem o handle sa se mo hwe na se ebro so kra na obetimi na obi adi nkomo na nipa na ene na ye den akasa ama na no pese o save no no so no obi ya de na sa de do certain level na se ebufo no koso bebiri a na hwe na se tu no ntimi handle wo se ba akoti beti film ba akoti be film e ko tra baby e ma asem ye de e ko for man san na se later wa ye de oba be hwa ka because ebufo ba yeyiya no. Oh, if say obi o yo ba anase bema oni ni kasa the more oyiyu ano no betimi aka se bia ma escalate to a certain level one shako a betimi akokoto nsa it is ebufo no ba na se ko certain level na se mu ya yedin a oso ba ko try no oyi ne ho film onko na omra no na wonya adwene foforo na de ofifie nso enya adwene foforo na afi betimi yeden betimi asobo obi wa ko ebufo ba enye obi na be kama om. Okay. Omo ko na omo ba omo timi tra hwa oba ne ko atwema be me ko atimi nya vibe ko atimi hwa na to kakra pa asolve issue ni nyina slap to no ba ko pa sound no keke kra no na the issue na yede eko enye bufo bia na yede ano yede eka what you say enye bufo bia se me be fie ko fo bi ba bonten ene ma be ka ni kura keke bo ni ba ko sa chiri pan kra no etimi solve problem. Facial expression kwa dressing keke kwa na nipa no pia bonte ba yo ba dressing bi a wayi a odi gira hono se be ma bi wetima boxer shorts correct one bi what you say na wa kire ne bu mu nwi kakra won tanye that day no oba no kwa pia ba ne ball no so ne bu na afunu kwa na eso tiko oh oba no so betimi ahwe bi simple kwa neat obe no position no aso for remote bi sa no wa mouse song pick the remote yes yeah and no one boss wa bufo na ide your strategies baby they solve issues then ubo onye guso no omo adwe wadwe free the essence so it depends obian how we say handle issue o fi by any boys in there most of the time what ya every day bobu a what ya asem no kra no mati say wife no obi di nkomo ana girl no obi di nkomo oba ya phone na wo di nkomo no ho no oba beje ogina so yes a wo pre ho a so timi phone kwa hwe ho na yeden asay kwa for issue maybe eno your friend jealous nti empenyi phone wo ha mo si handle wo mo de ene youth no so how a is handle yeden ti ne kwensa bi se ya maame no mu enne yi no ya maame no mu bi amwa yen for say entity no omo kire say we sko betimi ahwe we wo kwa ye nhwe be ma ono obetena agro na emum omo fedio owo car owo adwuma owo say abrawo kra ye position utu ban for sa be ma no na kwa no even e mema na kasa kwa so tu safu ni bi adafu dia ko shia girl bi na girl no e wo big man bi ase o hwe girl no girl no pe big man e na wo shia me madam for a oso ori ne gi no ho ope obi a obedo no nye de nipa ne be ya mani ti odo sa nipa okay what you say no ne guy ne a movie for now na down for bema bi a ono ne girl no a movie two girl no for say boy no ne nam no entimi enhwe no ono bro boy no so me wa girl no so what you say boy no e dey opedi obedo no ne be bobra no do big man hwe no all right o provide bibia ma no but boy we no feel say girl feel so odo no a obetimi ne na tena papa no ompe no ba bema wenye maami panyim o ene papa bema o young guy oduma influence girl no say girl no enjoy boy no papa ne betimi ahwe no so no opo obi obedo no what you say the difference between so obi show sponsor any so obi bedo eno ye barter trade yes exchange of goods and services aye so what you say enti ono odo no hia enye the obehwe no so what you say enti am I say no am I nipa wo say enye odobio na mo pre de obehwe what you say pre de obehwe na mo enye de obedo
na ye hwe na wonya odo no mfa so be na wo so ase chese odo ne nimu a de bia me ka se odo ne nimu a odo ne nimu a wani nyi o be ma no ye ade a ese wo sere kra no ase wo feki bi chese wo feki obi bia mu nkomodie wo be feki okay even making love wo be feki so what you say when there's connection it's a connection no ha bibia mbe bia efa click so de bia me ka jo say so woni be mate ana no oba ate na unyi mframa man da connection in your time I'm telling you so what me nyi mframa ukuru nchen da senka me so far pa ya ware me na me ko tabo no hey love it shows love hey papa yes I'm telling you the truth ye be ye bi wo dem wo ya wet ya no vibe okay just there's vibe between the two nemo when you come to offer no when you ready to offer no you offer your whole what you say but you never be one ma mamu obi say there is connection between the two okay what you say akobi amobedidi na mo bono enetiko what you say you try na offer ukreni so obey oba bi woko wadware ku ani kruti work am no acheche so say no woni kruti me de yi wani na mensiesie mu pie na mensha me dross be me bo ha o she battle so na ne yere ba pe no wa lock no Ombeso enso ni pa woni na da sorry ase wonim say ye won krofo bo ha o ma ware na o mo da no na o mo de ntoma akuru o mo na o mo dundum light no okay chira so ombeso obehu I don't think ombeso obehu you can feel the size but you cannot see it wrong wrong we re jarewie o girlfriend re jarewie ni ku ode sra wate kakra to nsem na bi like ya de wo sa de no wasa ne chairman kama o wasa ne chikakra ba fo kakra twanto bako pa efe keke na bila na chire wa na bila cheche kakra wa che because no this ankom no efe keke so as a marriage counselor there is connection also munya vibe no what you say anytime bia no there is love between the two. Okay. But very bebria. No do see bebria. Just say na udi hu sie no pese obehu no fo. Chese me say madam fu be ma bi. O se one ne ira ware 3 years. O se be ya me ware no fo na me ni ji hu o. Me no fo hene. Me dana no fo twam kra me te. Me hu no fo size kra twam wo me hwene ano. Wa ware 3 years onom na ire no fo da. Adentia. O se ne ire no ene ne do bobra. No wa she top. There's no love. I don't any ho. No wa she top was so fere ne nufu. There's no love. But Bempah o feeling no. Oba wani ji no. O be na so oba bi won say oba won chen ya. Owura wo dem na o say edusu no. Not because of so no be have sex but o feel so oye free. What you say? She feel so oye free. But obi so on ma o kwa o be no kwa no o say miem. What you say? O mia belt. So onye ready emma. What I say? On you ready, Emma. Now on your sure say, and nay no, some telenovela doy, and no near warija ye baby. Affected baby, because the awoke telenovela love. No, it is there. Say, my woman who were chamato because what Nigeria movie be Kumawood movie be a Queen Sabi, Queen Sabi, dear Diane C. Eddie love. Queen Sabi, I shouldn't kuna soon. I'm sorry, baby. I'm sorry. Now the over shade now soon I have both from who's not and they go away, yeah, it's a brim. Aye. No. Sir. Yeah, I'm telling you. And Cheria don't know. I will tell you. Some days no, omo how almost a treat you omo pa. E shall say fi sabedi be sin no. Ma ye na ye dey America ka be den. Abefrafra. The last time me video be papa kokra pa. Na the so omo bo abre omo no we kuta we nsa na omo ko. No mu kisi. I'm telling you. Omo shall say na yo. E fi sabre no. Sabre no do wo pa. Oh, enti obo say onana akokra eno onana abrewa ukọ nkura na se a ebi da so ware ete wo besi. Obekọ no mo twere mantwe no mo di omo bi ware ba besi na. So on bete nei ene e dey sa television novela ya okeke. Aba ma yesu ehwe ne ma bi film. Na say o boy di ni birthday say o quite surprise. Pe. What dey anya bi ama wa wo no. Oh.
Yesu ya ho this time. The copy ho this time. Birthday ni do na one posting na oh issue. Those days na phone ni ho. Posting keke obitimi jai ne boy obitimi jai ne girl say my birthday that's posting shows love posting a mini love na odo ye way posting me so akwabo na this how na ba a problem and I have to you know ba unim say emma bebre a memeka ho be ma me do me posti wo da bebre enye obi was on person be hu ne partner me postu za dey me to be on posting so e so hu say wo de ni sie me do sie wo me from pm do ya signboard oya signboard and ka si run about I say obi so one ma e kire say wo yes o mani hu say ono kwani ni po ene ye den sister ene ye nne sa na okay aju afati ene ye nne Yengo jare sasedro mra na ene Dr. Mensa ene menenu wo beef me pese o ye review onye review wo onye Dr. Mensa nye review wo sasedro no nyi 7 days amamre ni mfiri me de no ansha damfa ne mangum special say wo de 7 days no otimi ko titim ho ba na o de adware me pese doctor ye review wo emma me nko a enam ne de metimi aye me enam ne de me naturally me pennam me ye obi a me pennam enam a ye ri wo ye num ne de me ni nye ho se enam a dike kodu de nyame ahada estimu de enam papa aganishe ede ne magum no natural one no no so me pendendin din akese enim sa ye ntinde nam ho na ni buefu no nama no o re na nim ase nyame ti ase doctor me Akoma ya me de abu na boko de ko adom ye ho den sa papa bo adwuma ai doctor na de na wo maye ani asem tieti asem dada na me de ne se nyame omo obi ni mu de a o ma nyansa o de be ye ho adwuma ka ho okay enu nti on se ye de sasedru ba ya na ye ka ho asem no enti me ka da se enipa bia wa hwe ya ansa na obehunu sesebe enam bi ede no na baby fo asomawe awie enem ponchire ni hu bibio ponchire ni aka na obeti ana wo ne amajo won tibio eni nkete fo na be real wo ma fa ni na se ne de enti me se sasedro me de ba ye me se munyale sasedro me kan simple enso bebre na antiase afe de edoma di buma ba ho no mo a ashorte nti si akra menka ho asem bi sasedro na san ashorte wo afa na nka mi be dware bi ne je se ye hyehyeye na ye nyankoma de nye sa ade a si ade ho ayeden okay unim haban nyame bo no ebi wo no ma ye nsuo si fom a ho ye den ebi wo no mo nso ye pesi a na eba o se de sitie no ahaba bi te se eyo de se anafra na ku ensuo si fom a ho ye den epesi a eba bro edo so pi wo bode ase enu nti da bia ye kasem ewo afidie so na ye ka ho asem a na se bia bebre na obi ye na adwen se me de obi so timi frɛ wo se me de sa no ma we me de akira afi de me hunu wi nti magyae we de enye nyankoma de o eya haba ye nyame na abo ena ye wone kwan se sa haba no udi dwale a ho ntansa na ho sasa etu ena nipa ne bi nya ntie ntem na wo mo abedwale bi ama se si ade edom a wo mo agitwi edwale edu na nyasam ketoa eno nti masam tietia ne se achia na emu yi no sa kasa bebuo wi no empanifo se desne kasa bebuo nyina wi ase achia na emu yi na se ogro ho ebebu bata enya mu ye ndie de da so mu se dua esi ho enti bia obi aye na adwen se me pese me kodwale sase do ne bi ti se de odi o okay enso onyanwale bi na ado no ho ye den ubetimi atumlika ba behwe se de ye ka no etisa na entisa edi bebre na fa sem agoro on se ye ka no se no obi wono ma fa na agora se de ye ka no asa agora enso eya sempa
Dr. Mensa de enura hodo bebire na edi nka abedwa so a wo mo onim me ho asem bia nim se menye fake ada no me ka che so wo mo enum no bone a me de ho aduru baaye no mu fi dada mo ho no mo edom wo mo de wo aba ma wo mo agye wo ma ese ne ade wo mu nyina agya yo e na wo mo a etie mi sesi bi hwe me wo mu nim se de me ka na yesa na tie men tentasuo nto fom mo sa amfa me ketre ma amfa nti na da bia me nura me de ba no ye mfrem kama enti me sre mo Dr. Mensa dwumadie ya yale sa dwumadie na nyame de hye mensa nyame de hye mensa wiye no ohun se da bi mabranti se de wosi ye na dwuma na obi a eduro de nka me amadua me haban abetimi akọ forest akoti bi ono adua ne nuru enti na me de we be ka no ho ena wode saa ayi wo mo onu ndubone de be ka me ho enu achi ode halitosis wo mo kasa na nka wo mu ma me enu kankan yale bone kese me tie me ho nyefe pa o me ho ofe pa na bila me ho nyefe oh obi se a doctor when it's wine so nu ya ti na ho ofe ni nyina achi so me ho odin e wo de yes o de me se me yere wa han ko bi di adanse oh okay say so yere do be kan bia ma on we de nke ma wo trial ewa heya ene nanko the receipt number nanko no a de eyi aba nanko de kan me amedi referee no mabo aben ni mo pr ene case na ehu pa na de ye kan nyina no se nyame ma obi nimude na o ma ade na wo ye no hu se no ade na bibi ewo nimu ntimi amemfa bi nka no ho na odi bi aka no ho na wo improve edi me de be bia eye be yi na me wi anka ma wi akoduru kingdom 7 abibiduro mo no se nka bibiduro eye tumi a yenya anka na bo kingdom 7 enu nti obi a oyale ba Dr. Mensa ho ana ho to no obi a sebe tumi bi tete no wale enyeyi okwa wale anagu ye promise ne ya feli no obi wo no mo sika ka ne nsa ne be hye on sa normal we see no no anka kan ne anka ye kokoma lamfo no edunsifu bi ho but say ye haban yo haban na wo hunu ne combination na wo ye ne sa ye sa na tie wudi dwale anadu mienu na hunu na kwan kire na nipa ne tie se de na ye kan article 7 no anfa ne ho ankuwurem na odwura ne ho na wanwe na mmona maame me se te se de abankaba egu obi nsa na tender kese atie na nyina atete afiri no wade ne ho no enu nti Dr. Mensa number ye de tudwa entempa na wosa wofa na wofre ye na ye delivery service free no nti wofre ye ne a ne ya kire okwan a wobefa so a wobetimi anya eduro no bi na wadwale wudwale se pe wade wo ho wona wo kro no ena wo mo no mu bon so maka yale bone pa sebe sede na me ka se obi a wo ho ofe na nka ehunu Dr. Mensa ti hoyi wanya sebe akodo nkua bi me kasa no ho afi bibie manum ana efuru no wo dwane both all kan brand pa cho mi bo wo kodo no me pa cho lady bra kakra bra mabamini obi na no ana nanum nti na be me no wo dwane me sra enum kankan yale bone e ma ne ntena so na nyame abon so Dr. Mensa wo na duru wo frɛ ye ne abaabi a wo bia chirichiri benche baabi e betimi de ho aduru abrɛw wo ba Dr. Mensa so ye so e betimi aboa wo ama ho so enti edom frɛ pu ye ne atoye ne anafo atifi fam ne emfimfini fam nyina mommra Dr. Mensa so ye bia bewo na beje wa yare safiri se yenkote aduru mla no ane hahan na so ye tene de wonimu no ɛna mpanifo se besepa ne ko nyina hahan yetase ne banim difo enye benyansafo asem Dr. Mensa nhye ya ye de afa yale ho ne so enti ye de number e betu dwai se obi ye ntem no fa ye number e be boa ye pa enti eja tawia obo ye number no na fe no ebre ni oba ya onim se sisi asesedun se de abochifo si agye atum enwo o mama nasa enwanwa enya asem ketwa na Dr. Mensa onse oye akwasi ye friend akwasi na akwasi ade etwa mu yae Dr. Mensa nso ni badin atoso aduwotwe nso 87 almost samba yeah award o ya na mo awosisi ya yeah me de nya bote enti yanye Dr. na bila kra no benya issue pai basara you know article 7 hall program na baby bi enti awo pa dia obaya Dr. Mensa
number 1. Okay. Yanye Dr. Mensa number no 0244 0244 92 92 12 69 0244 92 12 69. Yes, I was 027 11 73 551 027 11 73 551. Okay, your Dr. Mensa your number o fry be fani enu wadin komo 0532 92 80 95. Ana yewo kochi. Okay. Kochi na wo santa se wo boase kwan no so nti wo so be si Dr. Mensa kwanta ho. E wo Guinness depo ho. Wo si ya samboard ho na pa ebusa obi asem e pe Dr. Mensa so ye ho. E wo ni fa be nkumu so ho a wo be kire no waba. Enkana pumpuni mantam ye wura kana de Japan akompre ko. Ye wo na brosan na wo Medina Zongo Junction no ma na FM brosan na se. E ho na ye wa ye di adwuma na ye adwuma da bia ko si ada pe na ye adwuma. E na da bia wo pese Dr. Mensa mon fa dro we mra mi no wo send u sika na ye de ba. Na wo wunim me se ye nya fraud. Enti se bi no mo a ye se wo send u sika ko e no ano o mo wi da bi. O mo no wi. Abrochire Ghana ho empo ye nchen wa na wo na se doctor mintimi nantement mo mfa mre me ye busy ye de bebre wo send ya na ye de ba enti number na ye de tu dwa no ne hia wo de answer obefre o frɛ ya na ye de bre enti ma me ye se asempa wo hoyi e ye tie atese obi kon obi wo no mo anasem wa enso sebe wo ka asem no ewie mudi Dr. Mensa asem no e tie a enti wo mo a nyame pe wo maboa wo mo no wo mo teme ho masem se ya na wo ho so obi wo no mo so adam bia wo bete enso da bia wo tene to so Dr. Mensa ba ene sase duro de minya bia medwale o da bia wo betie but wo ntimi ntu ho na mo ne fiefo ye yere no den wo ntimi nya no twa bere kwara wo timi amuvu se wo bepe do bi enso aduro no ka wo frɛ ya akra na ye de bre o enso se be ya wo be bie na no keke afre se doctor mi hia do bi te se Moses wo no da manka mesi Moses nyame ikum Israel for wo sere so ena nyame Moses ewrade ye bibi fa ho ena wo se na esi ko obere wo si ko obere wo se wo ka obi a o mpeje na ni no wo hwe ko obere wo na obenya nkwa na onim yeti he ka se wo wotimi ka obi ninu ya se he peje woni hwe wo na nya nkwa wo se me Moses wo me hwe da wote wa ya to wo enti nipa bebere na asa na ayo wate Dr. Mensa asem ne se wo a ye di uhwamo wo sika se mu nyina wa bra bo nkoyi obi so da ya na ye fam saafo enyi na ehia so medwale saseduro wate but wontimi ntu ho anamo ni nyina ne se tumi edi na chire no e ma ne kwan se wonye yi enti wo mo ate masemu ya nyame pese obo wo mo nyina no wo mo nyina ye sole ye ombefre no ma de akwankyere ne aboa wo mo ene wo mo ayale ahodo ha wo mo no wo mo te Dr. Mensa ho asema na wo mo ho po ni nyina ne se nyame di tumi ama me ya yale sade a se wote me ho asem na se wo pere wo ho a na che se nyame atie wasem no no enti ma me yen kase pi nyame ya do ma da se ne ye be sa aba o program yesu bi na ye de number no momu tu dwade ye twato ye wi a yen kase bi yen fa number no tu dwade twato number no ye 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 sounds on ye was 0532 92 80 95 yeah da mase pass mobile Dr. Mensa Herbal Center ena ye kokoje sasedro ene de keka ho nyina wonum nu bone onko ade nu bone wanom ko Dr. Mensa honom na koje wayare sa me pa cho yem production numbers no se opese one yen etwetwe enkomo a eye 0530 507849 0530 507849
And I say 0246756060 and no your WhatsApp I know and freso and no your WhatsApp 0246766060 na ye no entwetwe nkomo matare fabric no every global juicy or no na ede amame amamahye amame ho ayefe Aisha ene twitwa bomu epamoye ema ne fata me kama fre global juicy na je fabric ni bi 0557156652 0557156652 na ene omo entwetwe enkomo adwoa akwaba na de upon abefa he okay na kakra bi na yembra ofori mu asem yeso enkomo na ye di den na eniema ben na yen so mama kan de papa kan empanyimfo de sanso so de yen so ai sende edwaman ye bo edwaman se ura ona so bo edwaman eni kwa nse so jano ne ko enya sa wo jano sa wonnim ya wonya wonim na so ye be ma wo pa wo so fa ne sa because no. So ve na chere se dakro se be wo nkwada 100 a emu 80 ye ma emu 20 na ye mema nti e da bi bedu ama be ma bia be fa oba be 100 e de ato ho so yare ben Minti as yare ben se be ma o fa we no afa kaka mo boso a wa bisa ho yare kro bi ko ene ma no se papa ne wo ehihye ho a me nso me wonso wo san ne obi fufuro hye ho na mo teye mo ho sa mo ti dware mo ho won se bi wo twenye be me bia na wo be fa no omonso kura na ya no mo disappoint ya senye be me bia ya wa hwehwe mo hu ze we do ye neat or ye gentle no omo ho fi chen debi debi edwaman die nyame anim edwaman die se de trusem no kura kan ye no se eba ne sa o de consider niema bi netina so eni mo ne ena ade ba ko eni kwan se like ye so ye se me kunu ye call ne phone sum ne ade at least mo set boundaries emma okay so mo set boundaries ma mo na so mo tem ho ase a san ne mana ya de bia eni kwan se yeden yesoso okay minim se sa moto nsem ne car nsem deals no eya na wo interest wo mpa wo de wo moto amame na akoyira e wo meme nsem wo se me nkwaji no security man ho ya wonim ni esi no ye bibifo yesu eni ye ban enye moto na asem kra on se empempi na manfo bi adwuma e de ma manfo so omo nhwe so no wa ye nhwe ha wonfo ni wuram asa adwuma no oba asa womba asa wo ye ni all because of say misikanim egu a obenya foforo aye de akoye enti so obenya adwuma ni na aye ye me ni pakore nya mfaso de obeka cho se me na menya adwuma na woni wabusuafo nkodidi ba ani refi se de ye no ye betwa so aba se wo bi adwuma mam na ya me ye na me ye ni ya daachi mi so me nya bi na me koye a se ne me ye wo de na koye ma wo na company ni ye kakraka no metimi de sa experience na free hanom e de akwa but we reluctant na wo ye ebia suban na wo de wo ya de eno na wo so koye wo de a wo de beko se wo mfa nko okra na afi nya fre wo no wani abebre ba wo refse de wo de ye ya no obi akofa no so de bi be ye wo hwe nkofo ye case no de wo twi moto no e wo se ye kye ni a check security man no because on so ko boss say moto na wo twie no ni number ni we registration we na nka yenko DVL ni yenko hwe say aso enyi wo no ane dia na eyo obi ene toma na wona ni bufuye o se me de ye den o so de ye den ye de be ye bibi e wo se ye ni number no ye de ko DVL na ye hwe because moto ntwe nyira se no kra pa se moto no anyira Brani do woni taxi ni nye ona no woni taxi ya ni taxi ni nyiraye nti ye fans ondo de ye adwuma didi ba wo de ho na wo wo chop money ye den free ni moto na you look unconcerned and for wo because so obenya bi atwi ya e ho no bibi wo ho no
ɛhɔ no bibi wɔ hɔ nom enipa na ade ne yɛre ya no wa se bi wa fa no se nwa ɛna ɔde abɔ kahyire na ko hyɛ mu no yɛ nyankyere na nkai bi ya wo metua ba na wo se wodam obi ango ne so bo se wona afa o but Ghana na yɛ nim ne se ade ne ba ne sa yɛ pe first suspect no ni e do kokoko gina mrem yɛ se boane nya hyehyem ni yɛ hwɛ kwanya ɛfa so a ɛyeraye because moto na oni bebia yɛ pake no ki ɛwɔ hɔ abibia wo na ɔde kɔ adwuma yɛ ba ya ade ne ni hɔnom wo se na ma yɛ mbisa wo se edie nti na ade no eni hɔnom ne ka no ɛwɔ se yɛ kye no na yɛnya na moto na wo twekere ni yɛ hwɛ se wo die velis DVL ni yɛ hwɛ se ɛyɛ ne dia anase ɛnyɛ ne dia medase adwa papa do for remasem ni so bi yo am say kakra mpesa meka na say o kan mika o si ni papa asa de wotene eni ni pemu na de wotene kura te senka ban ni pai agi wadi ana wato moto e de ama o se fa ye adwuma na didi na me nso menya bi enidi moto no ono kire wo se park ewo filling station o se me de mekwa akọ park ma sorry dan na megimi security di ndi asori dan ho na wasa me park na se moto ni ho a hwan na wo pese ye bisa no eti no me de me hu no se sai nipa na o ka moto no ono a na aton moto no e de akọ moto foforo so atiase ono a na aton moto no e de akọ moto foforo eti no me hu no se sai nipa na de ekwan bia so na wase ye ma ne ho kyere no because wu bisa na sem kra no ono afa so ama ne buafu se de be nti na wu bisa na se ono no de na o yusu no number na o de ye den de ye pese ye de ye no kwan bia so ye de be ye but erade adomo a o kyena memenda okay na memenda me canceling da kese pa okay sa bere no ana wa de bia yera na nhunu a oba mtimi kire oba bi yewo okay sa bere na obra so sa ware na sa ware ne kwan sia mtimi kire oba bi a ho kan ne wo ama ko hia no sa bere no ana wo ye adwuma bi na sa nye adwuma no a oba mtimi kire adwuma a wo ya ebeboa wo na me ye no Kumasi airport runabout Kumasi airport runabout e ba kope e King's College o chena me ye no wo fie ho King's College aha from ochina no pa 5 o'clock edikosi awia 12 na mapon ne oba manimu a onkasa o banana de ode ba no me ka kire se spirit bi ana aware honhom bi aware wa ye fast na ya wa bo ho mpa ya bo intimi ntwada brabe hume ade bia wo na chiwade me de ade na chiwade be ka no amede ka no a oje ne fa ho de ebe ode fa me number is ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 ana ena nwumre nso no mekasa ewo Akoma FM ha 9 o'clock ana Saturday nwumre nso 9 enti freme na afreme a oje ne fa ho de be odia mehwe wanim ochena anopa ewo Kumasi airport runabout that's it mama bro for ne fiura asem se ne ka ne moto wona Zeyana enkrofo bi eye wo mo atwen so mo ni atiama abra emwo mi moto no kwanya me sai ayira okay na me hu moto bra ne se oye we se friend se omre odo nipa oji nipa didie na ye de konkan no na da emwo aye wadide nipa fomo ama wato moto dia wo ye adwuma wo di ono su didi afi wo sori da bra ade a esi asore na se wonim hu bi na security no nim hu bi esi den ene no anya dan enanti free hoko ena please me name the etia e was moto wura no eti man ani bre because me hu ne say
there was what can't watch it because more brony. Sebia ye there so be diet nearby name what they are. You bet me I can say. Na sa sorry them. Na dey see a sorry compound. E sit then energy. And sese motor run no e kana no tum. Ema ye dey asem we edi no. Ni busumi mienu wa wakotom no. Yusu. Na je sane dia no wakotom. Ena wo dia tobie. Te so on de odibia enye. Fi se wa hu no sa omre. Ya na eso obi nye. Na wo gu niemam suma nipa ohu de ode ye no. I was say ye me ani bre ye chi boy no. Yes, I was say ye chi no. Na interrogating no very very serious. The woman be a bepiaba. Wo chere se enko security na wo na ade kosi ode na why security. What to me am ani abre security no so. Wo adwene e wo nyansa se wo chere ye say yenko security ho. Na wo na ade kosi na ye ne ade kosi ho. Se wo do wo nua no ebu sika a wo de tuaya. Ka wo keka sa asem no. Enka wo na abaye sa adwuma no. Ade ayira enka pre ma woni mmiri na de ye ne de akora hu se be ma woni mu hwe wo kire moto wura se ko security man ai what ya say mu ebida there be ensa se ye kan ya mutu be wona I was see a mamra no eso ni mu woni security man nya ye chi wo mu bom na nipa kro timi bi a sorry gate ebe fa ti se enso de nipa nsuro nyame o I saw them. Na say the thing and the work the license paper so near there. Yeah, you need next when we are there, but just kind of free. Yes. Yeah, that's a pa, mommy. Abena, mammy, that is say, I don't know, so. And I don't have any musso. I didn't hear. Send you fear that. Fridays, we shall do musso. A chair. As I say, if you are young coffee, your boy bag and winty, be ashamed. Say a fahanessa. More pejaya. And 2 ko ukuno. What must say? No queer on her. Without Roma. And your chair, no mammy. Which I make Iron patchine. And no surprise was here than I say. You ever come myself. I will say for Ghana's most beautiful Owusuaa eton sa edia from Akacho se wa baya now when this wa di hunu ne say Ghana's most beautiful afi unsu betimi akwa kugina TV so afefe wosi ase akasa jiwudi enu achi wunim se enema ewom ne de edolso exposure ne so eye more e mankrofo ehunu na me yehunu se abaya na wo ye no wudi mu me pacha wo chance ni a unsu betimi apeke o forms na chese bibia aye kama nyame ya adom a train no etu ababedru kumase sebusumi ne da etoso enkron ena audition no ekoso Micklin Hotel ena omudi bibia ehhehye so anopa na woche pepepe we later na chese wankasa no unye lady enti brantem na wetimi efri honum entem atade a wo mo atwere se wo ba hyebra mepacho tie ne hye ne nso se de be ya enimguase enkonkwo kan wo mo se GTP entomani bi efom no skirt pe ena wo de pam na emom ka kire tailor ni a wo be pam skirt no e de am se Ghana's most beautiful for so mo ntwa ne hot enti we no mfa ho ne asore a wokọ nipa fo no mo mfa nkyeye na mo ba guest ne munya wo mo ntwitwa ne hot mfa mbra sanse we de wo mo ankasa ena so mo pe mini skirt eno achi wukọ kroma guest no mo tonton ma ne ho ne ma no kacha omuso omuma o white topper eye tank ombeyi bi e de amawo na wo de ababe basket ne so na chese nyame ya adomu a 9th June wo di hia Ghana's most beautiful mpanifo wo Micklin Hotel abro abo anopa no oche pepepe na yetimi aye audition bibia koye e de mawa wo na abaye the next queen na obegina mu e wo region anasa o mantema wom enti wo kwa e wo se wo ho ye de ne enu nti e na pewak natural e de 3p garlic mixture
eba adwaman so se ohuma ye dene wumpom ene wumpom bibia bekeka ede asiani na nefo akakra akai wunso anya ahomeka ede edi udwuma 3p garlic mixture edro no ene ye kamfo ede amount garlic nkoa garlic so ena edro no ewomu ye mfamfrafra wa bia enka ho yato ye boase echi garlic no ne yi nsuo na ewom enti ensuo fufuro bia enim ena afei so ye mfa enka eja enti wono mu garlic na ho oden na ene kura me pa cha enje wo ho achinye enka se me ya abomu garlic ni bi ka ho me ya nkwan ya eka ho eka kwansen nim enti kope edro ni bi na enom na wo nipadua no so enye kama ebesiese wo nipadua no ama bibia aye kama wankyere mu kura se wa yare pen a ansha na wo bi ehu fo ni kyeremu ewo herbal pharmacy shops and chemical shops ahodo mu na ekope eduro ni bi eto hye ne so mayen say ye g garlic kokko e de atotontra na eduro no ewom no eno na e hye ne so afei de eduro na gumu akasa no e glass enti e hye ho a e pai aya no hye ne ye e de amayen 0248928824 0201000021 Matadei Hospital seminkan chew say ebi ayade no wo bebi amane wo wasema mafa we ne fa ko hospital me pa chaw ene no hu batakaria do so me hu kirimopa enkrofo akose 6 months 3 months ko shi aba be bie hospital ye doctor fo hye lab coat won hye ya obi dia so kwa beda na wa chenchena enu ti de ye nim ene ye ka de wodin wo mo a wo mu nhiro mo jo mo hudin wo mu ne bodin enu ti na Matadei Hospital say yade no se de sitie bi adawroma hospital services ni na mo rende bi e wo mu fie ho enti wo hye wo mo asanta run about go filling station no echi woni panimfo ekwa akokasa wo de cheche yade no se de sitie efa che wo mo na ayema wo doctor ni a wabobel na woni mu ade na won show se de be ya wo yade no ebetu ade afri wo so a emabiem maka cho se ehu behia se wasi ebo wachi ema wo kopie mu ewo baby fofra ambulance service wo hono mu a enye de ye befra se tie ne no munya ma yemra no kra na se wo ne beba e de ne ho agimu dada afei 24 hour standby generator ewo fie hono mu a chese dum so bia eni babia enti wudu sika no koma Matadei a wontumu ye apomodi amapa e na wo kwa akofa efru wo mo asoye 0244088918 0244691759 0540171409 na ene mpanimfo enkasa nyame adoma wo kyena eye memenenda enkrofo be hyeka ba kese ejeja wo mo wa mu nantu ene ade na egu montene so menua ba wa munya akono wuntimi hye bi Coca-Cola face Fanta body no adroso wanim ne wo to ase ene wo mposho no kola ni na ena so pepepe enye se manimu afemachi ya time to ase time patcho there be enunti ena Congo ointment edi wakagina mu wo de wukodwa so akacha wo so mo ma Congo ointment ni bi na efechu ni fedua no na oni fedua no enye kama wa betwa honom no ma honom no enkasa kotodwa ni mbonkate no ma chese kala ne de enfa bibia wada wate ma kala no enya kono 3 days me mabo me hui me kwa no me kona yedum kanea enya masem kanea so wo ho enya masem ma ni bu wo ho no masem no mo ba behia na wonnum kanea wonnum kanea anya den wo ye ECG me pa cha se ho no mo akono na ho efa etwa so otimi to be ma no ewo mpono so sana na bila hwemi nya bibia enti na ne neje me ho ahamu wo ne ye nice ma she da bia ne ma so ache sugar daddy enti ya sa Congo ointment betimi aboa na wo he ni wo he mu honom no bibia aye kama wo bia so se ya nya honhom biem na afa bibia so eda na kwamu natural ventures wo model roma ene ede edroi abenti bibia aye natural 0249017101 0204616161 Charistic Ventures say Yameje Zahara enupani bi wunti ene ato enro na pete ewe adwaman so o kanshi drug lane ene wo mu boni donkomi wuduru ho Zahara na woje so talala kopedro ni bi no mpa na ni padua no enye kama mese wapomudin be sipi waposo no waposo a etwetwe no bibia bekekan siani sexual weakness wa mrantie nim kokora wani mu ne kwa de akokora bi wo hono mu adwuma woye no ebeje wonsa mrantie ne kora ma mepacho Zahara nupa no ene ebuase de kun si hwere no wa kanfo kokora ne sansen kokora ne yade wo mutimi pia so ma ne koden papa
enti wunya akokora bi sa na agene ne mpamu sa na utimi Zahara nupa no na eyi enkeche sa no enti kopa binom na sexual weakness no enyi mfamfiri ho eno achi yade a enka ya da ne krankro wo so no Zahara nupa no ene betimi about Charistic Ventures wo modaro ma ene de adroyi abaye pene ba ko anane dodo mu akogu ye shops e de adjuma 0246348334 0248569535 number sa Yefra ewoso na yakope Zahara enupa ni bi anom wo sori anopa good morning heba mixture ekira kwan na ebubo bi na bibia enye kama edrei eboa papa enye de bia ne so sori anopa na hwehwe aduane ekira kwan etoda wo nya dageme nipadua no hwese de woni padua no esitie na epe ho edro enunti ena good morning heba mixture mekanfo ediama edi no ekanfo ne ho yenom na wia ene yenom na najo eye morning enti anopa tutu na wo bobo ansa na breakfast edidi echi no apanom na se wonum bi na se infections na wo so no enko body pains ne sciatica no ulcer menstrual pain and disorder about sexual weakness pressure diabetes we kidney any we liver no ho ensem no ebeyi na kwakra de free woni paduam a o de obeka se kan ti ko pedro ni bi enom doctor 3 days si wagi ne hodi wono de wo frɛ ne ho 3 days sanse na nsa pepepe na wate yade ne ho pompono yese eye free ni padua ni mu enti so hye edro no so onum na anya yi afeska no ko anasa fa edro no ko na ekwaji usika wagi ne hodi enti no se na nsa pepepe na yade no efree mu oman mu heba pharmacy shops ahodo mu ubenya edro ni bi ato over the counters ni nada yato e de apeti akopa bito doctor say enene kasakra ansa na edro no wapene kira kwan 0246594117 0246594117 obaya mami mewie ene me de asemu asio sa mesra nkone ho na blade na kwadwo hwan wanya de me de akokora ne de mewu ama no akokora ne ya de chen status o ya de status enya de won peso wo ba wo kasawa mesina na bila yim sugar ene de ne bebo ampe 1 minute bema na ahwe ye ntwa ye homra na ahwe me kwadwo yeso onya de enya me na me kan ye aji kwadwo so me muji na ho kakra ansa me to ase rese ewiase nyina yi wuma nipa ba ko bi kan ho eya enchire wo saa sa wo ba ya anye wumpo ene epam wo se kwa wo kono na obey na eko enti ewiase nyina po no obey won kan ho mami obey nkan ho ewiase nyina po hwa da fo fefefe bi oda ona so hwa wo do fefefe bi oda ona so kumbika ho wate dia yawa wa femu nyina wo femu ahwe obey na de nsa fefa wachi enchechire wo we obey wontimi ma won sere kakra enku wate nyame wo ho nyame wa yedie chen wo die yi wa yedie bru wo die su bebre wate Bible mu na Nyankopon onam ba bi emu se ahunhu ma hye obi ma so me preach ana should I go deeper o ti almost oyi o mu ko gu funu ema nipa ni nya ne fa hodie won ba ko pe ono wa your housewife ono da ko ma ohwe Akoma efe won ti mi ma wunhu chese aya won kwa na ode ma o nyame won ti mi nye o wuji nyame di ana wunji nyame ni ye nyame oda so ti ase o onwuye ye su nyame oti ase obeje wate obey kura wo hwe na woni diye mama akwala ni lukuma nourish on didiye etiefo minim se wa wo tifia o utie ye wasu wasu mama ye si for ma me minim se odi aniema bi se ya wo yade ye be ma ne lunch minim se obi su tie ya onu nso so be ma ne lunch enna obeka so ntontoma ma ne mfa raba ense for mo ne akwala yi nna so so obeda for mu mpa won koto 2 years
no fansa from no ne be na so enne maami woni di 42 years 42 years 42 years shall be show him see etiefo moaye na ya wo fie ha nso kura ye bek kan hobum wo de wo ba bi kura ya do pra na sister yi betne mu kura do pra na bayinti wo de wo si puno kura ya ye nim kwan ya befa so I will be near baby at na bra ye ne spiritual works no etiefo me moaye sister wo da brebi